Sega la tavola d'armonia. Centra las rosaces, qu'il y a souvent deux rosaces. De la tradition qu'il y avait deux. Et dessina las rosaces. Aqui. Que tu sais, mi remplaceta io de Sina. Volu de si che hai mia. Okay. Aqui que se viendrait de ha sus bors, que se viendrait de ha cour d'ustamouris au cop aqui o. Allez, bon, que la UST de cinc brancas. Que difficile, UST de cinc brancas. Que tele mesmo incomoda a cheis, mas bom. Aqui o, da la gauche, seguir os trets, avisar no pas desrapar, en l'ura. La zéro que tiene le cope, que résiste, que l'euillé, élu. Le cul, le courdet, et aqui o qui d'une des décorations, bon, nesbet pas, monsieur Caime, d'une escona certaines décorations. Que sont motivos populares, que pourrait dire biarnés, mais bon. Encula la tavola. Tranquillot. Ne cal pas pressar, mais ne cal pas perdre temps tampoc. Los serrejuns, qui n'y a sei pas quan, herre, qui n'y a eu trentenat, et après, que cal hi capes au miei, ta que tiene, pramo que cal que colle tabe sur las traversas, pour cap tabe, qu'en cal pes serrejuns, et deixa secar 24 bonnes horas. Aquest imatge que m'apassiona tot temps. Tot temps que soy esbiraglat, que trobi veroi. Que havent tirat los serrejuns, la caixa que hi plea, calcular los xibalets, a bona dimensió, e que he trobat qual eren les dimensions a força de mesurar a gauche e a dreta los diferents tamoris que he pogut trobar. Aqui eu precisar e que é plaça los cavaliers. Puntea.
l'urat. Los uras tabet a las cordes. Puntejalos uras a las cordes do baix, do cordé. Aqui o que persiu a dos tres dos quatro. Que mi avisi per mo sovent que gahi lo chevalet per quer persusa. Bourra, comme d'habitude, toca dans las masses. Et il y a les chevalets, les petits cavaliers de cuir, de 2, 4, encore que ce qui est le tambourine, dans la sua vibration spéciale au Bordeaux, le tambourine de cordes. Tira los angles trop vius, pour ça, ne suis pas loin de la cabaya que t'as mouru. Suis pas loin. Aquest pensi que va partir de cap a la Bigorra. Vedet? Ce qui disent la Cruz Basco, que n'est pas Brigo Basco. Voilà. Aqui o que é fina, sabe? Você vê essa que são espessas? Aqui o que é fina. Allez, vos entrate. E non è un modello aquest, doncs? Aquest que era... Que és espessor, aquest. Aquest que sembla au trei, que son modèle de trei. Que j'ai entendu de parler de trei, le sau. Voilà, il a quasiment son modèle. Mais de Sanson, t'avais des vius, toi. Avec corde de budet. Et qui a fait sous des rats, de sécar la corde. À tau. Et bien... e che da passi per di batte chiù e voilà. Vedes? E senza un autre? No, senza un autre che io per consumare. E qui là, là. E qui io coprita co e che ha lo seglaglies che causa. Los cavaliers aquí queste esche. Oh, che sono dei cuire. Dei cuire, oui. Queste complicate e... Oh, che rino combatto qua, che rino combatto, che vuol dire perché fa un diametro del serra, d'accord, che è 2, e las mechas, perché compra mechas speciali. Voilà. Toujours mi che è il mestierao della Husto, nella passo stemna più mestierao mujer. No, briga. Voilà. Che ecco che ne pa leyenda che in realtà, bon, Voilà, aqui o que espia, tout a mouri. C'est voilà, aqui o ne sont pas encore teulat magnifique. Cerisè, che due de trouver tros de hust a tau e della masse, voilà. Et puis Cerisè do país. Ah, do país. Scennat de faut, scennut, No. che si cove scade, che deve stare io proverò io per. Allora, esa che ti va partire in Migor, per mo aqui o cas la cruz. Quanto peres che dicono me pai? Ah, oh. Los basco che van dire che la cruz basco, ma ancora che trovo rispetto dello Pirineus. E era in Migor, voilà. Che è bien motivo che arriva dell'Inde anciano, ça y passe. Lo Svatisca, che sono impiegato per tutti i paesi d'Europa, e lì è assimile nello Pirineus, che è demorato meglio e che è stato splendato, che boh.
Voilà, e après... Lo mondo che hanno hero ubica l'interno sulla sport, un peilo. Voilà, et après, il y a encore le pimbo qui va servir à truquer avec au-dessus, mais comme s'il y a encore là. Qui sont là. Il y a deux cordes, la grosse et la fine, et qui s'accordent sur la flûte. La flûte est très souvent. Voilà, aquí ho visto. E vedo il motivo che si cazzo sulla... Ah, ti mi hanno mandato che motivo. La cosassa del suono. Ti arriva